of friendship, dignity, and lasting peace. Relationship 60, when Israel was not recognized in that region, whole region in South Asia. Celebrations and a good and jubilant relationship marking the 50th anniversary of diplomatic relations between Nepal and Israel. Anakhano, Nepal Khaberaseri, Khamil Singh Sanim, Anakhano Rasom, Israel, Lama Harbe Nepal Ko, Sama Abuda. And exactly. And especially tomorrow we are going to perform our program, so we would like to request you to see our program. I am very happy.
आकाश जस्तै बाँचेको मलाई नेपाली सधैँ सधैँ मुस्कुराएको साह्रै मन पर्छ मलाई नेपाल मन पर्छ नेपाली जनता मन पर्छ नेपाल मन पर्छ नेपाली जनता मन पर्छ मलाई नेपालको डाँडा काँडा छारा र पहरा मन पर्छ हे मलाई नेपालको डाँडा काँडा छारा र पहरा मन पर्छ मलाई नेपाल मन पर्छ नेपाली जनता मन पर्छ